kena ketenat ki kampok yeng uniti anan rai hene kesngi ulapli patba ya ke jaka kai hadauki West Giant Hills ha ke jingedan lang usembut menteri rangba ke jela ubak mi ru ya ketenat penroisor ubak sniau bahalang dhar bat kiwe ki he sorkar. Kene ke jaka kayi kedai ke projek jong ke sorkar batmu ban kentiu ya ke kayi pateng hapdeng ke India bat Bangladesh. Nalor ke jing syakri kum ke jaka kayi pateng kene ke jaka kayi hadauki ka petru ya ke yat ke yeng ki nonglet nongwan ha shilenter ke than kaput. Kajing penbahaya kini ke jaka kayi hadauki la pediang da ke high level empowered committee jong ketenat ki kampok yeng ha ke sauterik urempang arhajar khaten riu. Everything is system. If you crop, you have such a wonderful land for and you know very well among the top in India. This is the market. So from now on, in few years you will start operating. So everything will place.